evidentne, úplne evidentne bol v našej škole, no, tak 158 rokov, ale evidentne chodí na ekonomickú univerzitu, na fakultu aplikovaných jazykov, a na odbor interkultúrna komunikácia a cudzie jazyky. Úplne evidentné. Áno, jasné. Tam chodia len starí ľudia do Riti. Ne do Riti, ale na tú fakultu. Aj do Riti. Bože, prečo? Bože, Bože! Nepýtaj sa nikoho! Buď ticho a kráčaj, ty debil! Tak ne. Ty to nejďaš do Riti! Video dokumentácia, ne? Keine Dokumentation, bitte, wir gehen zu Hause. Bitte. Keď to povieš... Suzy, žereš svoju bagetu? Kde si? Tu som. No, ajde bagete, bitte. No, ajde. Aho, aha. Ježiš, Na koníka. on sa ide vyšťať. On má odhalené pliecko. To bude mať... On sa vyšiel v strede ulice. To je taký kokot. On si vstúpil. Prosím, Áno, daj komentár, daj. tu televízie Marky sa pre vás najnovšie správy. Tuto pán Nikolás Hagenus z Ekonomické univerzity, fakulty aplikovaných jazykov, cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. To je kokot vyjebaný. On sa vyšiel v strede obchodnej ulice, to je táto ulica až po a následne do toho skočil so svojimi papučkami, prosím, detailný záber. Sexy papučky, áno, vidíme papučky. Pretože doma má upotené ten... Zdraví vás! Ide sa Emon Hagen. Ide o to, že sa vyčural aj do matere. A je to odhalené ramienko. Je sexy, áno. Haváriu! Put your hands up! Put your hands up! On má tetovanie! On má tetovanie! Pozri sa! Bratislava, Ale turistami tu sa čínske Ich bin eine... Tetko, de cez čiki Eine Touristin! No, Ich bin... Und ich gehe zu Hause. Mein Tattoo. Mein Tattoo. Mein Tattoo. Mein Tattoo. pozor. Mein Tattoo. Tu sú také piheno, tieto výrunky natrvalo. Presne tak. Máme kabelku. Ja sa o to kumerujem, neboj. Ich kumerné. Pozri. Ubodí sa Počúvaj, celý môj život ja túžim si urobiť fotku s týmto dámami. I falling down. My fortune. No. No, this is your Zaujímavé na kameru, áno. No. My. Teší ma. Kde je nejaký lekár? Áno, áno, máte to na kamere. Počkaj. Čakám, áno, čakám. Daj mi rabaka, ty hovedo. Ready to die? 1, 2, 3, scheiße, Ona sa tak snaží proste. Ja mám studenú riťku. Lebo táto Oh žena... yeah, that's right. Počkaj, mám sa dali celé prsa čierne. To piče mne prechladne vám. Nie, ježiš, nie. Pre Boha. Čo hovoríš? Nie. Vagínu máš kde? Ja mám vagínu medzi nohami. No. Vagina. You have vagina? Ja.
what do you have a vagina? You have a really vagina? Does she have a vagina? Uścimisako. Does she really have a vagina? I don't know. Ideme? I really don't know. Poznáte takú She really pieseň? had vagina. Vagina je čika za kýskom. To máme už na kamere, áno. Áno, to televízia Áno, na Markisa, kamere, čau, ďalší čau. nahý futbalista, či kulturista. Kulturista. Ne, kulturista, ten, čo sa odhaluje. Exhibicionista. Nacista. Nacista, áno. Mysleli si na Nacisti sa odhalujú. Áno. Exhibicionista. Však si tam. Už prešiel ten stĺbací strom. Kamerou radšej ich, pán kameraman. Bože, zase... Picture. Together. My You vagina. are the best, from Fajka fakulty. The best is best. Yes, yes. No, no. You may not. No. She's with the chili. Don't make me horny. Don't make me horny. Somebody say, Ideme tancovať. Počkej, takto sú nohou. I'm a single lady. S tými topánkami sa to nedá. A vrtíme sa. Však doprava, Hagenus, kde ideš? Áno. Tam je KFC. Ideme po eskalátoren, piče, srdce, kurve, vagínen. Strme. To je Miško. Ježiši, nerob to však úplne. Však ho nehaj, počkaj. Hej, držo, Zuzka, držo. Ne. Ale si budem nešťastný. Maldina. Si tam. Ja som si vydrala nohu. Ik moest door den monsoon. Ik moest... Ik moest toch helemaal zo. On je v podchode, je jo? A je to na videu. A ďalší tuto. Are you up now? No, I am photographist. Gib mir meine Tasche. Počkej, koho čo? Oh, Where is Hagenus? Wo ist Hagenus? Starý. Und da ist Hagenus. On dáva tyčku. Ja som jeho modelka. A ja som jeho... Ja som jeho muza. A ja dverom. To natáčam motoček. Pohode. Ale neviete, že Hagenus. Jak nie, tak Ja budeme počkať. odeškorečku. Boj, majne. Majne, toto. Hej, ty máš papuču. Meine Papučke sind in meine Hände von Malvina. Naja. Oh, ich bin
Poďte doprava. Agent dotancoval. Čaká, my nájdeme tuto. Dobre, stačilo srandu.